Dobar dan, želim u ime firme GSS Media. Dobar dan, mi smo dobro, kako ste vi? Halo, dobar dan. Recite mi, jeste zadovoljni našom uslugom? Uglavnom sam prezadovoljan, sada je sve uvijek. I sviđa mi se ono, sve, znači ti naš program, tu imamo znači dosta ti na izboru ti naših programa i tako, i onda ona isto jedna opcija koja ima, može da se vrati par dana, sve zavisi od programa, negdje možeš 7 dana, negdje, uglavnom super. Koliko dugo ste korisnik GSS Media? Pa sad ne znam, ja mislim, pa ima i možda 1 godina i pol dana. Koje programe najčešće gledate? Hayat, takve serije, zbog male isto tako gleda ove dječje programe Hayatovce ili tamo Baby TV i tako. Recite mi, da li ste zadovoljni GSS Media uslugom? Jesmo, sve okej, super. Možemo gledati naše sve kanale i tako da je odlično sve. Velika hvala za GSS Mediju na prvoj nagradi. Super ste. I veliko hvala i na nagradi i na svemu. Ja sam, mislim, ne samo ja, nego pretežno smo zadovoljni i sa programima, nismo imali nekih ni problema. Sa svime smo zadovoljni kao GSS i ti programi, sve. Zadovoljni smo i eto, hvala puno i na nagradi i na svemu. Zahvaljujemo se svim što kažu učesnici, ovim našim prijateljima koji su učestvovali, koji su lajkali sa našem kanalu. I znači normalno GSS Media koja je iskupila tu nagradnu igru, koja je dozvolila da se takmičimo. A u svakom slučaju bez GSS Media ne bi ni bilo tu takmičenja, tako da.